Baro manan nga episode, wano kapadasan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak pa iti drama, makablawa mampay, da Manuel Memban, dita Lupao Nueva Ecija, Flora Aurelio, dita Singapore, kan da Sherlyn Marukin, kanila kay na Edwin Marukin. Kasniman nga roti ko na ni Kabsat Lena, sa napod no nagan, dirma ng biyanang, at da nagbalin ang nobyok, guwapo a lalaki. Isunti kataran kadagiti amin na lalaki iti panagkita. Aklo na kanayin labak launay kan kuana gapu iti kinatarna nga uray sadot kan babairo. Inkid kidamak day tatap nagtalinaid lang kanyak ti ay ayat a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ang senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Isuadyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idea sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati painakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y laang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, taay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin ta nagsasam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din. Uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen ta? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 ko mano adda manang. Mala, mabit lang nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong pare. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem, tikit kita dita cellphone mo. Ni kumparik aramon Impos naman ang tika barbaro alugan na ni. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lena, apay no padasam mo't tiyaga abroad? Manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akong iti adayo. Itan tupay nga din natak at gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akong iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang arod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya ito yung tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit day tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag day ta. Kaya't ko kumati agabrod ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema di asawam, Lena. Amangan no agbabae manan. Diyak mabantayan. No agbabae manan sinaamon. Anusam katikas diyak klase ti asawan. No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko amanang. Ngam jay nga rod asawak ti pampanunutok. Amangan no isukat na. Agabrod ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Hindi nga rod, Frey, di ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana, no kaya mo. Kasano kumaang mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan, may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang, kaninanang. Imposibleng agbabae pailaang, no dito ti pag naadan na. Agbayin mat siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko, no dito'y balay ti pagnaudan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw, no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom, tadituyan balay ti pagnaudan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ta dyan agbalin abayaw. Ngam kaputin lab ka launay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy.
Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka nung road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapol abantayan. Tapno, saan ka nung agbabae? Ay na, doon na ito lang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo bodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na tiyag babae, no talaga akas na ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mo iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day ng ubyo na. Di na pa ilang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasanaw ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa yung arod iday, gapulang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan, Lena. Anong tagwapaw no sadot might akas ka na babae raw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayatin na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaed ka dananang kantatang mo. Abangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaed ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay saan na? Sayang ti panagabrod mo. Alang nga rod. Agnaid aki ijay balay yaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan miya kayat. Ken, kang runaan ti amin. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ijabrod sa anak may katag senyorito kamitag. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapol kan iti trabaho. Nagrigat mat kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adda man na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam. Umuli kan tuman ni J. Bubong ta pinturam. Tanay, aglatlatin J. Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasahan ka, naragsakan makisagsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw ditoy. Kaya't kung ti pumano ditoy, Lena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Unusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Sana ka komportable dito eh. Sige ano sa kong? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontrata. Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga abor nung tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan, Lina. Bagbagam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikapsat mo. Saan da kumamata baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy.
Pagsayaatan na, tara aramidin may ilina. Isursuro may itirumbang aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nobyom ngagtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo ti mga baon-baon kan kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa diti balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung umtahan kan pagpabainan. Tamangan mo agpasugnod kat pumanaw. Uway. Okay. Saan mo't larom-rumor ni Freddy di tabalay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, yung senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan sama tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ro, di pa nagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Ita niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, tikas siya klase tila lagi. Sadot. Uwan angam gwapaw. Ay naawan serbiti kinagwapo no sadot tumalaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom kape asim mangpet. Kwa, anday baga, sapay ko mata, di nakgurguray. Anya deta Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak Freddy? Ha? No, ibagak awan. Kaya't nakadalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka nga. Napuskula talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok ang damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Sana maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay itamat laang. Ay, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbagati kabsat mo ken kati makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yun lang ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taultimo, kamsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanumatan. Diyak makaid na dito yung mga panunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutan di tabalay. Lipatam langan na dya alalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatog ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan Di ka agaw-awin. Lipas ang pati kontratam dito abroad. Ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani.
Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga ron, diya kun agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsuldo kan? Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag at dinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Dangot basit Ipauit mo kanya, tagipatakdera kiti balay tayo di lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, tayo send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing pulot akong, tani. Lumakaya akong, nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kinaam kisaanan nga maw awag kada tayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti arami din tayaw, tapno dumngag, jay kabsat mo. Masyanak kan ni Lina, tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dahil latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay nga mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Busy ak namin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adda mararami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayja lalaki, Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, manang? Takanayon mo't nga agi forward iti nadawan ti maararamid a balay mi. Patjam. Kanulbud dayja lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto ang nakakaasi. Iso denggam mamma ti pamagbagami. Sumapul kalangan iti sa bala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat ka sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Pilipinas. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunin. Kasano nga rodan nga Gianubium Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day di lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amanga no las-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaan. Kat ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, aklo naksan da di a foreigner. Alaan na kano, ije pagilyanda. Talaga? Ayun na, mayat nga ron kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Prede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano nagbalbali ba? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatak ni Lena manang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang, at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Ganda ni malpasan dya ipatpatakder mi abalay mi. Nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day dya. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka.
Ta, asawaan na kanti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasat na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak ka. Tanusaan sigurado nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium gamjay ex mo. Kaya't mila unay aparakin ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Si kamagayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta? Adan negosyo? Sana pa naglasto. Well, Manang. Ang damat basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa na ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am kan kuana. Anya? No kasta? Talaga nga rod nagbalbaliwan. Wen ka now. Kan agpaysugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay, no kasta? Adamang nga rod karbangan ni Lena iti da dya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka matan nga dita sidong da asawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo apagin kinaawatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akon, sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ka. Apay nga yakastamot kan tilangam. Nagkutong kamatsan. Kasla di kamat mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangandang mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung nagsublikan ko na. Ala, siya ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Freday. Napintas pa iti biyag na itan. Kasta aya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaysugayam na ijay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka. Agyaman ak, Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga? Mabuti nga kun. Agkabil mat. Manangimon kan naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena.
Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, niya ti amom, ang mga no maurnos tamot lati amin kadata. Kat, pag yan ang tamot laang adwada ito eh. Sorry, Lena. Ngam, adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik tinagastos wano share mo iti dahito abalay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo. Insubli nga rod ni Freddy dagiti nagastos ko iti dayjay abalay, kat jak kumanawatan ngam kasapulak met ti kwarta, tawan kat nga rod trabaho. Kapoy ti kasto yan nagbanagha, kasla kayat ko si diran dagiti dadakkel ko, kastamatan ti kabsat ko, tano sandak ko mga inupay idi nalabit, da kami kumapay lang aging kaita iti ex ko. Kaya't napintas ko man ti panagbiag mi. Nga man yang arod nalpasan ti amin. Kanayon nakawagan ti asawak ngam jakon nagsublipay kankwana, tatalaga na didigra akon iti sidong na. Alakastan, tugayem mo, Lena. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, maawis kayo ngagdangag ka nagbuya iti sabalimanan nga episode dito drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod man kanikab sa Mia sa napod no nagantintay drama. Ngam sakbay na, hello pay kada Estela Menorita San Manuel Pangasinan, Junjun Fernandez, dita Binalunan, ken ni Covida Bolyahon, dita Palitod Paraceles, Mountain Province. Kasi manti ko na ni Kabsat Mia. Di raman ang biyanang, bak na nga lalaki ti ururayak ng daton kanyak, ngampada ka nakurapay ti dintag, kat iso nga rod tinakinnayatak. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, tawre ada nobyok, agur urayak latay ti sabaling agaram kanyak, barang makasara kakto iti bak ng alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, tatang, yam amok ti nobyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumua lugar kan balay may. Una na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Awan tata, makiman-manihwak lang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manihaw. Saan mo nga ron ang mabukunan ti kita mga agpaspasada? Adabos mau, akabingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, Barok. Anya, madinobyong ngay. Makiman-manihulaan. Ay, uwang nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwang agpada ka istambay. Istambay dalang arudan na bisyo dapay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit di makiasawa kan kwa na, tatang? Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka abak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jakmat kaya tagrigat itag nanayon Sakat inaklon mo na di alalakay. Saan ba tabak nang? Nasingput-mut nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamat na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mat tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Isu ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam.
Di kag dardara sunos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat aramidak dito balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insangpet-met ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan Adamot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, yak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na kamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagot kan nasingput. Ay, oray sana nasingput nitan, basta ano ti kwartana. Tinapatay, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaan. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito iti balay yo, Soto? Uy, ala ka din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagitidadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan, anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray, agawid ak mo ilang dagos gayam, tadagaya maramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton mamin sa laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napopobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka, kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha? Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan batkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha? Tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano? Ay ayatam tinobyo mo no saan? Ay ayatak makidi jengarog estado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan nak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napanalmanan jay anak mo, bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanan ang nagpasada. Inturkuan na sikugan. Katagkasarda ko mga minan Madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anya tamaw no agin sisingpot laan. Kuna na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Diyak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kaya't ko tanadayaw abaro.
Basta makita na, agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakat ang pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumar taon, tipod no aburik na. Kunang tikas ta, tamadlaw adi mo kayat day di alalaki, apara iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito Soto. Pasok katak tipilid to lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lang na, pare. Agsukatak man itipilid. O ba na? Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi dyan, pare. At natugawin dyan unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka dyan. Pangur-urayan tayo ti pasok ka ta kapilid. Kan inakpid kumatang iti darom di tabangir ng store. Naggasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Tiyakin ko kwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Siyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador ditoy? Kukwak na itoy. Saan na madlawas aktibus na ditoy, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saanak ngamin na palangguad. Uwan nga rod, ti amok ka trabahador ka ditoy. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontak ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo kumanibagbag ka ni Pare Soto. Ngaintan mo tinumber mo kanyak, wan. Tamangan no sa bali ti panunutin na. Uwan Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wa Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay. Idi suman pa'y ngamin ta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat, di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia nana? Ngay, kunak man no si katikadwana, wano kasin narak na. Saan nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko niti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na nana. Diyak makontak. Pagyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak namin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Pagyaman na, dinak pinarigat. Idaklon na kadagos. Sorry no inaram ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay laan, taalanganan nakmulakan kwa na, Manuel. 50-50 laan ti panagayat ko kan kwa na. Talaga? Wan. Ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na ngam sikat ikayat ko apaki asawaan, Manuel. Naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apaki asawaan. Sige nga ron, ta ikasarkan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ana imbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulaken ka.
Apay sina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't adan plano tanggag kalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta plano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pangaasim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung lay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan di kay kadimandanagan, tadayo nasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit iti sentro, nanang, tatang. Dakkel di pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba daw? Ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot na itadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kwa na anak ka. Wala, nanang. Ni Manuel, ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Apay anaramid na ti kastikan niya. Ala, pasensya kan, barok. Nga masapol nga awatom ti gasat mo. Tani, makikalaysamot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laangan asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa, Soto. Pagawidim laytan. Aklunan na tigasat na tadi dangar kayatan. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nagitay nabayagan nga inor-ornong ko, nanang. Bilangat man no umanay matla pagpuunak ng negosyo. Agnegosyo? Wala nang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta ada kwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na ito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo nayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta Mamat Manuel, adala ko magatangag. Anyat gatangam, taas akong timanggatang. Anyamat tan, manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Una nga matipid mo't timakan, kan man manungag si datay tinaimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Ape nga minapatidag iti kakabsat kang kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano ibagbaga ta asawam, manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Ay, umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay.
May stress aklang dito eh. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Wan pare, tane. Bisya kiti kalabas sa tawtawan. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito eh. Wow! Nagpintas, ah. Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti merian ni Soto. Wan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek yagkin daw iti pasensya nga po iti napasamak iti kalabas. Amo ka nasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na namay ti biyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Iso matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat ano ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma, nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino ti akinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod, ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto, agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak nang samat ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy, nga mawamalugan me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto. Tunggal mapa nagpasukat iti pilid ti ex ko malpay ta ambagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masaya nga naklaunay gapu iti panagdarasudos ko. Aklo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ni Manuel tati amok, agnamay ti biyag ko iti sidong nangam nagbiduta. Napintasan ti biyag ti ex ko ita, ngam siyak isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, digayam mo, Mia. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Kaslimanti ko na ni Cubs at Timber. Dear manang Biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga po iti kapadasak ngayon nakistoryaan kan ka. May papan kadag iti nasikugak ti pagtarayan to istoryak kan iti nagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lukatan man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayag! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati amadjay sikog na. Anya? Ay,
Saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod no reta nanang. Rumwar ka nga ro, takasaritam. Diyak ang mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga ro dito isilid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na ya. Kasano ama siguradom asyak ti ama ta inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Iti nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbautan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibaga mo iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti na ilawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbautan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tinabartak iti. Nga malagip ko matlata dagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay ah? Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ibagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Crush nak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin ko na. Hanggang saan ka di? Jackpot yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang apay, itulog ko nga raon, apikutin dak dagita ababay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga ro tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramidan tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min ka nagiti lalakay. Anya nga ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kan. Pag adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay, kapilitan nga aganak kaabalasang. Pakawanandak ko matatang. Kasano ngay, Maridalia, masikog matan jay anak kao. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raon. Apay nga yakas jay. Ay, jak amot isawag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng namet nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kao. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makiinaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha?
Huwag nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimudaw kamot ngaminan. Wen ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak di makamo, dimber. Hotel mo tanto imayanta, dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out amot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Thank you Uri si ka nga ron, pimintas ka. Kasla sana si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan nak ngamin idiket. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipat mo nagitanim niya. Ada na amwak anak kau. Anya day tatang. Ada ka nun samot nagkinaawatan dalimber kinem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin duadala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko maninim niya amang ano may tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y di may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlatang agayat kinidimber. Kasta bayam nga roden amang ano ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amang ano kunaan pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na agya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kinidimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, nemya. Si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Akit agyaman nak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapulak iti trabaho kay Jaili. Kat naawatakmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni dimbar? Ay, rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kasta ay sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya? Nimisit mo't manan idi saanan nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kwa na. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, hindi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikiriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, dimber. Anya? Masikugak? Kat? Nagbunga atin na pasamak iti nagbautan ta. Ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masakti amata sikug mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, edi adda na pasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to ininawak, dimber. Awanan ti sabali pa'y. Sorry. Ang dakbigbigan na ita. Ta saan nakasigurado? No talaga asak ti ama na ita? Wano saan? Anya kamot tan dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo.
Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iti Manila. Anyat ammo yung ay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawi dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang matial daw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya. Masikog lakit di dajaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matigayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Ikas itinapadasa kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jak laim pagaro pakas dito ugali day di a tao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni Kanemia. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wan nga rod. Nagsakit tinaramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala ah. No talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kitamam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oo. Panagkita yung lanay taatapan yung amin na putot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mo launay. Gan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo matlaeng. Di man sang kaibagalay tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputop dagijay. Kat kaing-ingas mo launay. Awa, adayaw. Jakpat yun tayo. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga amin amang tad, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wan nga rod. Agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wan ang amom at agar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos niya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanen plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. Adda nobyam. Asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta? Kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali ang lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga ka nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana.
Ngam hindi mo pagarupan bakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't na. Naimbag ni Marian ado ti pwesto na iti pag-iinom saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayag to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ijay iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpadaan nalalaing dagijay putot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagijay medalyada. Basta aya. Pinicture ko maida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rodanak ko. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na ijay adimberaan niya, anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na. Wan nga ro tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga ro ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito in caption na dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dyan lalaki. Ide, pulos adi na bilbigan nga anak ti apukaw. Ngamitamatan, bagtit a lalaki, dilagbain, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga rod. Jaklaim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umay nagsabtan di kay barangan, mahal. Umay na kumbangan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag dagajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardaraso do sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek mo't nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak agsinatan tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsub ko kay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan ni anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekan ka man. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podak ta popodam lokaw. Ha? Dimbar, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pala tararamidam dita, dimbar. Kaya't mo ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Sana, iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti dito akasarta. Agpatay-patay ka pala dita.
Anyat sang sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta nga itsuram. Agunay karitan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan, Marian. Umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak. Tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papilis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund aka anakam di kadwa masimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, nukas jay nga pa anak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ni patay laang ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinapatan ta. Marian. Padasam ti makisina kanyak ta. Dakas ka iti karatista ka nakak. Aklo na ka napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti ka kaanakan na amang bambantay kanya. Gadyak pa yan maaramid ti mga pakenkwana ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itabab barusdan, kat adadalat ta ije balasi utaaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alagagayam ditan, tinagpatinggan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Greta, Dear Manang Biyanang, madanagan ti inak ta bumaketak kanon abalasang, iso apilitan nak amakyasawa, ngam kasano nga rod amakaasawa ak noawan met nobyo, kat kaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak tibagik, kat naglusyangak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kaano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kwa na. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kapi di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagiin na. Atapon damutan na atake. Isumit lagayam adya kun napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman mo't ni Manong Ede. Nada siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Una yan ayata kinay kaya na mga minan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat met gayam tagmaymay saan niya, nanang. Iso asika, anak ko, agpanunod ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanyang mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa'y lang arot ti kukuam ngay. Makiasawa ka na. Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y met boyfriend ko, nanang.
Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga ron. Agpaaram ka. Wano saan, no makitam laki diyan na singpat, kanadama pa naggustom iti lalaki. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan niyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Day, si Kanto pala tagpastor Taray, ang mga maladawak nga agawin. Uwan, tatang. Makipaglanding ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari eday. Kunak no inasawa na tay para luto iti karen mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama nga min ide? Piman met nga rod ni pari edi Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kung may kasawaan na iday. Angam, nabayag mo't nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin ang makita. Angam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang mo't gaya man. Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Eket, nagpadaan dan jay anak kau iti bursyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos tiyam amuna ang nobya na kanyak. Madanagan nga raw. Sanay, lumakay mo din ang baraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Nga mawam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay baraw. Ang bayam, ta ikuyog kung maminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwana. Kan aping iritreto dak iti anak na. Katjak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy maitulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga itikadkadwam taw. Jak magkayat angag may saka. Nanang. Ala, agsagana ka kidin. Agpapukis ka. Uno saan ipaunat mo day ta na ang rag abuok mo. May ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta naingpis akiday mo, ugadam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Suruwam ka di tagpapintas anak ko. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak kau. Agrobot ka ta, mapanta. Unman tatang, kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin hindi na udi ang nakitak. Alang araw, agrobot kan. Ta, ada pakiluganan ta mapanijay anak kau. Kintap no masapa tayo, makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kanipay agawin. Madamdama, tadapay kayat kau ayam amukin ka at tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at di kayo naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka matanagan. Ay way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak kau ni tibursyaw.
Aya! Ay na, nagwapo adi makkel to'y putot mo Kasmat la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, wow, mat mang Tonyeng. Ay, sigurado magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama mang Tonyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam aloida. Panjat kuan tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kau. Isaw, natibur siyaw. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayo, iti kabiitan na panaway. Ha? Amuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanan. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damat nuang ta anak kaw. Ada pa'y baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kayat ko launay mat ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata abalayan. Agbagbagay nga rod dagiti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Kat da kayo man. No siyak wanlatan Si kangay mo Greta anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaun, tadamutan kadgadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbiag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apo ko Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Nga road mabalin da matag na ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaidan mi Yawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kada kayo da ita baraw. Dakkel met gayam to'y balayo, Tiburcio. Uwan, ngam kadaanan na balay da ito'y. Tatawid pa ni tatang da ito'y kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y Tiburcio. Di taman na Di taban da ti kanigit asilid. Ay, kasladyak pa'y na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika agminmin no lang talat na ngaruran, Greta. Alang nga ron, aginanaak man pa'y tani, nabambanugak, kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan, ta siya akong timang yurnos karang itigargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot tan tinamayam anang luto dito ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo, inya dubo mo't kan. Jak nga ron kayat ti sinigang, adobo ti kayat kaw. Sanak anak semit ada sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamuteng. Sapay jak kaya ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak binantayam itay tada kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mat amapanak biit dita kaaruba. Kat tinuray mo kumapay analuto saka imalati yung dita kaaruba. Sika na angan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka basta siya mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog na tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog. Tagita kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ka. Ay, apay nga siya ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso adita kan ruar amaturog.
Sapay nagado ti lamok dito eh. Agmuskitero ka. Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? At daputot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot niya'y anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. Saan mangagpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay matkit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at lima sinak nga minag. Ta nagnaira ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa tibursyo di balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay di kalapaw yu di talon nyo, anya, Uncle? Kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwang mo ti pustunan. Takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo da pustuna. Ken ore ti cabinet apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito eh. Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigod. Ken da ita ap ti kama. So katam da ita. Yellow ti kahit ko a kolor. Hapaya sino katami ti violet. Nalabaan nga road. Nagando a yellow nga ap di ta cabinet. Paborito nga road mo ti violet. Jak nga rod kayat. Jay yellow ti yap mo. Ijayak nga roden bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangka lang Bakan timot di may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga yapang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lak aman. Ay sa anak ababaunan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta kanayo nan. Anya? Lukas ta. Sige. Agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ne, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman itinlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya? Ay, sapay mabisina kong. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya? Nukas tangarod, labaan mo't tandagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod mo't iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, tibor siyaw. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami ngagkatulusan tatang? Lapit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nekot kinayat siya mag. Mabalin nyo matagkad kahit no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alo makayak no adda kadundunak akalaban. Anya kalaban na sasawang matibor siyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya ti agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa nanang. Di kam agkatunusan. Nakaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad sa anak ko. Di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita nyo, tibunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damong, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay ta mga nururayan na kandya sawam. Nay,
kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kuman kat lagi ti gargaret mo iti balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y laing chat nga tadyak ko man nagsubli dito Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito Ala, umunag ka. Saanan? Ornosak langan dagiti gargaret ko. Tagawit akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Borsyo. Amangan na niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo ta. Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata? Ha? Katala, itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak nga Sika ti lalaki. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay binay am apumanaw nga Kati sumat ti kayat na. Mayat ket di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti Borsyaw. At nga ruditan, pinalus po sampay lang Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apayan anak ko. Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga ron amo nanang. Jak maawatan ti bagit. Ay na, Greta anak ko. Ang mga numasikugan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni ti Borsyaw. Nanang. Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa-check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ni awan kasinsin no bang na diti palay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga no kaano api manaw. Kastoy mat tan ti marikriknak. Kasla kailiw kumatan. Anyat pampanunutan manakaw. Apay kasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mat ngamin kada kayo Sina adagos mat ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes apagsaritaan nyo anaimbag ti saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo ken kuana. Urnosan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Adan na kemyaw ngagpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isalakin ni baby. Nabanuga ko. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pay lang amin no sinaam mo laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga wawirit anak mo. Ha? Apay ngay akasta kayo. Didak kaya't atulungan. Ibaga mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawirin, tanakyaw. Tulungan nakman mat ang mga awir iti anak na ti Borsyo. Ketuna. Or-orayak ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabain na kami na mapanigibala nyo. Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli ijibalay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga yung gagarak ti sana mang tulong kang kuha na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni ti Borsyaw. Kakasi na, nakapanunot mo't laeng. Ay kan mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo na kamdan. Amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti Borsyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga papakanyak. Anya asya, uray mat sika. Kahit, anya nga raw ti aramidin ta. Kat, panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha?
surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaitan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa, kasday. Saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat ka, siyak mat ti masurot. Kasta ko maakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Nga raw. Ala, sorry nga raw din wine. Kat ikarik nga gagagatak pa para kada kayaw iti anak ta. Agyaman ti Borosyo. I love you. I love you too, Grita. Naurnos mi nga rod ti bagbagi mi iti asawak kat manipod idin saan kami unayan ang nagapapa. Baga pa kami man, maurnos mi matladagos ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga rod ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Greta. Alagagayam di tan tinagpatinggan, day ta kapadasan, wano pa kasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.